Assam Governor Professor Jagdish Mukhi athingno banging koira truck MAC atum seme kedeng. KSYC kimi keja atum aphan kangwaya putha KSYC Haurakhat Regional Council ahin pen ningkang samse kachepaklang. Jekso ang long ihum suivakar dong anat suicho. Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke jokilong jia phan Amar Jivan hinpen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo. Laan chotakalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai. Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini Trok Pho Highway Troxy Nerkebalong Humri Lote Long Ikpo. Kardom pini prime time abirtang tonpen chethanam sena. Pini wo signify inquiry ni anerlo por phai krehini pen Karbi people hol taralang solong Karbi anglo autonomous council akilik serang hoyalong amen kachepalong dun banging koira trokatum Assam Governor Professor Jagdish Mukhi athingno seme kedeng pon. Kedamtang wo signify krehiniar ni Karbi anglo autonomous council kilik angthek paklang ponsi pini wo signify inquiry ni kilik along kachepahai dun bang inquiry trokatum seme kedeng amai paduponlo. Bangso seme kedeng amai along Assam Governor Professor Jagdish Mukhi, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbi anglong DC Dipakar Nath atum athengno seme deng ponlo. Labangso long abarim Karbi anglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Rong hangpen pangcheng ponsi kaddu kawe MAC ang hoy kachepahai dun abang phubang phia tumdo anta seme deng ponlo. Alang ni tumpen seme kedeng ponatengki Indian aron mati Indian Constitution aron aphan kroisi arnam angno seme denglo. Lapen rada phan ki claim nang ji akam anta mesen me pen claim pon pupusi seme deng pon rinti. অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল ডক্টৰ জগদীশ মুখীৰ সন্মুখত শপত বাক্য পাঠ কৰে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে নৱনিৰ্বাচিত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ বৈঠকত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যজন নিৰ্বাচিত কৰিব আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীৰ অনুমোদনত ৰাজ্যপাল মহোদয়ে অন্যান্য EM সকলক নিযুক্তি কৰিব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্বি আলঙত মহামান্য ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ উপস্থিতিত হোৱা এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানে ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু ভৌগোলিক দিশৰ পৰা কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক এক নতুন উচ্চতালৈ লৈ গ'ল বুলি News report Karbi Anglong Live. Kedamtang wo signify krisir kebarni Karbi Students and Youth Council tiripi amaya kimi kachari ponji aphan pura methang sai hemalong kilik padosi arona tengpen akimi kejabang ingwai ponlo. Bonda bangso kangwai putha KSYC Haurakhat Regional Council atum ningkang samse chepaklang pon. Kedamtang KSYC tiripi along kejabang kangwai hut aron kichok chipu akoy wansi pini Haurakhat KSYC Regional Council ahin pen phirangke amai ke phapadupon. Bangso phirangke amai long kaningje ponatengke KSYC tiripi amai ke chari ponji aphan pura mai phu pen kongchun bang akimi aphan kilik padolo. Laso teng pen mai phu arpu abangke chedan jok plot pen sonjoy timung haitetu. Bonta kongchun bang arpu abangke jibon bela pen bohiram inhia tum angbongsi kilik chedanlo. Kilikang theka bangke bang hinita bakre troxy awot longsi kirem ke hai avidetlo. Bangso hut ke chok che awot apak abang jibon be aphan ipidet pen ke pahai dera jok KSYC Haurakhat Regional Council atu ningkang samse chepaklang pon. Three along kachidana bangke nitum KSYC Haurakhat Regional Council pu tu bangke lake totally illegal lapen adap bangke corruption do pusin tu puthi kang tu athemane lake
kumani phan ki jong vet mate sympathy thi pik hi nat favor dam via son sin tum thek lo sila support banken tum ning duk pik lo jong sila support chipakeng ke puten ni tum ke bang jilang ani bang ke mission ang step ni tum haruka reserve council pe mission ang de mate ki claim nang niang de claim nang kok sai jok je claim nang kok pu jong si la kengki puten ni tum di mana bang ke lalo la secretary apo salong bang ke report thuning mate fresh aku election conduct thuning pusi nile tum central committee la pen election officer tum han nang tum media pen si chuning rilo Lasi kong chun bang arpu aparman kilik pado thu pami nangji jongsi bang so puthak RDNA pulote KSYC Haurakhat Regional Council ke salojong mate independency dopo tiripia mayalong dode loputa ningduk chapaklang pon jongsi la so puthak bang solution baklang ek thei bolodang te nilitum Haurakhat Regional mate Haurakhat Regional KSYC hin ben mangke independent hoisi di tum donang kok bola bang so puthak bang sensel ben kacira pamajat pun nilitum mangke nilitum tipu dam gang tung bang ke buhiram rem kok podang litum ningi duk dam kali komane जीवन behan pahai bolin tum ningi duk dam kali sita me kerema bang na aron men si renangi ke hai bang sita me aron men si hiding tumi ke thaidam long bang aron repin athema reject alo ben ke pahai damun e lage doubtful bang lage chingwai thulong lok hai doubtful bang tami reject bolo lage reject lawe lo lage doubtful bang a phijingwai thume ihin anak mu phijong nam dat hai mate reject thiplo hai la doubtful ta thang be theta tami doubtful puang si pudam ne lang ni dum ke cheng lo bang dok muka pen sem singing ti karbiang long lai ni jang karbiang long ar lo along check so ang long along ihum AS01 EM 3943 swefakar wothat lang sop anat pen dongka mukam rong so pianat nangke pangno check so ang long along towar adu ke along dong anat thu men switch off Wothat langso police station ke parlopon check so anglong towar pi adu ke kalong ihum aswif akar men towar pi pen dong ana thu suidam choklo bangso kaching koi pon along arenga huke so bangke avelang bonta me akara bang masap ka hingno pon dolo tangte non la bangso akara long bangko anatum si kache thapon ma lapen arenga huke so tum doma avema lapen ko nat pen si ke wangma bangso lam aputhak bangso akar kate warpon abang mensing hanse pen kache than pon alam thile noni litum arju ponsinang nili Guwahati pen sih bang amasi Guwahati pen bang bom lo towe ke bang ting hoi lo Guwahati pen sariat baji nak basi tim si nang kaulah amasi bang bom lo matwar ta miwe de matu borgang hoi si bang sinanya Brisbane tu durong am tereng si bang lo amasi dak anam bang ke la cek song long nang kar lu along bang ke asap so inar da du mati ma song nar ka phiri pen amasi asap so ke la jitu turning along bang ta ni pu bang bom lo gari ke chatche hai dak turning mati amasi la flek along pensi bo nang ke tet dun ko amala so bo pen amani ka chi set dun lo amat gari steering mang kek phak amasi pusu cho nili bang ke thang thela tamane nili gari bang ke men ni control nun edelo amat sila kai pho phang long gari ba tong dam der lo amasi ekdom la tong der ba man ni bang ta pu gari ke ekdom accelerator bang bisi lo ni metha masi pu nervous dan masih sak lo ekdom reng de lo mat start up dum check lo seat belt kadu ko ni chip lock lo an sini nang ketet lo mala nipsi da gari hum nang dun bom do mala tum mangke ekdom mane me hai ga belu palam lah masih logi palam gari pasang kok si sun lo man pan na hap chi la tum ke bang bangke ni bangke hap chi puet nang ketet tu an nili gari lo ke nili nowet la nili mitang sini ga chi solai parke bang yok ta ni gari long mang kini kangri kang krang la puson doik manang le ave ni la ka ave ni athema ni li Guwahati banda ni li roti lang thom nang chu si bang roti lang thom nang chu lo mang an nang chu chi tamane adu dam lo te asap an chu ti problem to ko ti mang an nang chu chi roti si lang thom nang chu dongka mukam pen wiki be karbing long live Kedam tang wo signify Chriser Kebarni lakhaing koi rapli Diopani MAC constituency ke parlo apar Diopani along Hingchong Pho Social Welfare Society po isi NGO amahang ke pathek Bangsal song amahang ke pathek ponang kok atheke ke pa phihub arong arada phan kangthur ponji aphan lapen mesen our side rong arada tum ke long dunji aphan lapen anparta
an so se aprang anat king kam che jordan thekji aphan ahok pet rada pharman karjap thipen kache song pon thekji aphan pusi bangso hingchong pho social welfare society pu ec ngo amahang pathek konlo song amahang pathek det pen bangso song kilang chari lapen kalana ponji aphan pura relison piso aphan maipu ronjit tok be aphan dun maipu romeo teron aphan kongchun bang monsing piso aphan rap kongchun bang rupsing singnar aphan sahem chun bang lapen dhorom terang aphan dihin chun bang apu pekpon Pini aparde pani arat ahawar along SGB GB VDP pen chenglok kithe kiding an pen chingrum si pini mai padu ponlo lasi mai along chingwai chingsai pen isi kimesen hingchong pho social welfare society tu seng ponlo lasi kopia potsi kiseng ma pulote ilitum aparde pani ahawar along sonsuri a department pen danglok ake dore side lasi lahai a development rat aphan sonsuri kirap ta ahok pet Kipale Labji Afansi Hingchong Pho Social Welfare Society Seng Ponlo Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live Pini prime time berta ke lapuansi kang tonik lo